Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wadkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Wa ba'd. Sige ko makabisara ini laiganta bisara ko tudyo kita dikemon salam terokam yukene salam rahmat atau akan berkat wahia assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puas ambani tuk pada di paksarang 10 insyaallah taala kita dikapagkaswa balik walaupun tegialamian gak kaswa duka ambang kaswa sawai kuru daran kami kaswa yung sa kita dito baran ini sumagawa na ingin aja tagi esin pipili niya aja importantihin niya amban ako bang ilmu gaya niya tanto ilmu kaswa sumagawa ingin aja ganta takwalay-kulein na tawakan tagi esin may jamaah muslimin in maudu atau akan topik kapangurung ko kitabihin kemon ganya kaswa ko topik sumagawa niya aja esep ko daha kita tanto palalim ng palangihin paggi ada kala lembo ko nung palalim paggi pasagi ko tao palangi sumagawa na una aja dis kababawan me yani maudu atau akan topik pinangadjian atau akan kapangurung ko tudyo kaam atau tudyo kitabi kemon inalainan ng si bahasa Arab maqasid syariah bang si bahasa iakan yene me maksud atau akan me maksud syariah atau akan maksud syara bang ini maksud syara'in bayangkan pinaniya me pung tinai atau matato si agama Allah tabaraka wa ta'ala pinapanjari kita in manusia atau akan parindang buha miyaan alim zaman tagnali magpulang maglawi Imam Al-Ghazali bisaranin maqasidus syariah atau maqsudus syar'i min al-khalqi khamsah in pa inni maqsudnin atawakan yene maqsud sin syara'in lu si pinapanjari yene kita ininin niya lu maksudnya lima perkala sumagawa bang pasal pagbisarahan din maqasidus syariah bang ini may maksud syara'in baris manamaran kita GSQ duk baris manamar sumagawa binahagi atau akan tabahagi yene maqasidus syariahin subtujuh telu bahagi atau akan telung ginis telu bahagian dan buah amban bahagian al-qismul awal yene pa inni maqasidu daruriyah karwenin al-qismus tsani bagian si kaduhin maqasidu hajiyah ubus katelunin maqasidu tahsiniyah sa gayen ubus ulit tahap manamaran ulit sumagawa ito nandiyan kita bisan atahat atau kan umudang buwa tahap kita piap umululay sa importantin umudang buwa lehap kita so ako niya pinahin ko si Kamley yay kumahan ni palalim pagki pasal na tati bigay kita tanto tao palangi expert ada kala limbo kita kukuha kita limbo ito tagna iyan pinain bahagian amban bahagian maksud sinsara pagki telu bahagi binahagi in maqasidus syariahin si kaisa nen iyan maqasidud daruriyahin tinaaripan atau akan hinatihan wa si Imam Asy-Syatibi hatihan nen pa inne gapain niya dapat asal niya ang maqasidus syariah ini yang subayted pinatengge
pinatengga si pagpahapsin miyaan qiyami masalihid din wa dunya. Yene umurang buwa hinatihan na tawakan tinaaripan wa si Imam Ash-Shatibi. Yene makasidu syariahin ay makasidu ad-daruriyahin. Subay pa inne pinahapha, subay hinuntul-untul, subay hinatul-hatul, yene pag-agamatin atawa subay hatul-hatul ti agamatin duk yene pagdunyatin. Pagya pa inne bang pa inne repas. Gay hatul-hatul no agamanon duk gay hatul-hatul no pagdunyanon, ga niya kahapan dunyanon, gay ted bentel ga ted niya kabentel-bentel ni kahapan pagdunyanon, buktaabot sa leo akhirat. Lugi pe kayo manamal, tiwas kayo. Bangkyo taabot mo liha padarat sin Allah tabaraka wa ta'ala ubus warruju'u ilal khasran us papulian nun tujuh kalugian na tawakan ka lusungan. Yene banggay hatul-hatul te banggay untul-untul te tagna-tagna. Yene makasid syariah maksud sin syarain dan buang banjinisan ne yene pinain makasid daruriyah. Yene maksud daruriyah. Na daruriyah ini bang sibasayakan yene may kalagihan metet importante na atawakan ni sisita subitet pinalihara. Ubus pagka binahagi syariahin yene makasid syariahin telu bahagi atalun awet telu bahagi usta bahagi ini dot hajaran buwa yene makasid daruriyah mian hatihanin subay pinatengge we manusiain yene kahapan atawakan kahapan agamanin duk kahapan pagdunyanin yan dambu aman maanani inangan makna we si Imam Ash-Shatibi. Na ubus binahagi sa makasid daruriyahin lima bahagi. Tandaan yan. Binahagi makasid daruriyahin lima bahagi. Atawakan limang ginis. Limang ginis. Si kaisanin ero tabas tawet yan sini pain si Imam Al-Ghazali. Maksud syar'i min al-khalqi khamsa. Ang banay maksud syara' si pinapanjari yan kita makhluk sin Allah Ta'ala lime maksud nin. Dambua ang banbahagian ni yene makasidot daruriyah subay hibnod din. Subay palihara ti agamahin. Subay palihara ti agamahin. Subay hinatul-hatul pinalihara agamahin na jamaah muslimin. Iyan ang banay maksud syara'in. Subay palihara ti agamahin. Yan ay bisara Imam Al-Ghazali. Maksud syar'i min al-khalqi khamsah. Maksud syara'in si pinapanjari si kita makhlukinin lima maksud nin. Dambu ang baniin ay yahpada alaihim dinahum subay palihara di panya agamari. Atau subay palihara di agamari. Malihara lu si agamari. Wey. Importanti subay palihara ti agamaten bin. Iyan yung agama Islam. Pagibanis manamal agama di tak bebaw dunia ini. Atau di tak bulak dunia ini. Agamaru, Christian agamaru, Katoliko agamaru. Panis manamal agama. Sumagawa subay pene atau subay ted pene te bang inggit ted agama. Iyan ay dinak pinalihara. Sikita wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ang baniyan bisan pe mahullo bisan pe mahuguan agama deta babaw dunya ini. Ganiya tinayma wa Allah tabaraka wa ta'ala sabdi ang agama Islam. Iyan ay pag-agamahan timi. Tandaan magkaptangan iya tumanta bi Rabbul Alamin dalam Qur'annya Mahamuliyah inna ad-dina indallahi al-Islam bang benanin agamahin bang si Allah Ta'ala gaten niya agama sa diri malainkan agama Islam nabang niya manusia mag-agama rumin pag-agamahin agama Islam di yan tinayma sini wa man yabtaghi ghayra al-Islami dina para yuqbala minhu wa huwa fil akhirah min al-khasirin magpulang maglabi. Sinesina magmehit-mehit, magtuyo-tuyo miha pag-agamahan ni agama sa tiyang man agama Islam. Yan yung agama bakas binoo panghu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuh kitabi. Fahuwa minal khasirin. Wa man yattaqi ghayra al-Islam dina fala yuqbal min. Gero tinayma siya. Gay magguna agamahin bisan pa ini agama bang numen agama Islam. Wahwa fil akhirah minal khasirin lugdumin hatagay tinayma bangi taabot ngole haphadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala dambuwa iya ang banme lumamot si metumbukan na alugi ataw magkalusungan bang taabot sila akhirat ang bani subay palihara ti agamahin mula-mula pamalihara ti agamahin palihara ti man syirik
Iyan si firman Allah Tabaraka wa Ta'ala magpulang maglabi dalam suratul An'am. Pain Allah Ta'ala niyaan dinaakwa niya panghuta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinasaplag si kita bikemon. Kul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bih la'allakum ta'qilun. Magkurang maglabi ayatin dalam surat Al-An'am. Tagna maglangkom nan si ini niya maksud syara'in. Yan ang limemian si ayat niya anagin kemon. Lai kemon ayat yan niya maksud niya limi. Sa dambo pita sa ini. Importante atawakan kalagihan tad subay palihara te agamaten ang masyirik. Bisan kayo mag-agama si agama Islam gani kayo mag-agama si agama Sinduwe. Subay tad palihara te agama te agama Islam inin ang masyirik subay kita bipatala masyirik. Wei. Pagka syirikin ng buwa ang gay panaymaan ng Allah Tabaraka wa Ta'ala hinangki. Bang kayo magsyirik. Bisan kayo mag-agama si agama Islam, bang kayo magsyirik. Ng buwa ang doy bagian ni Syirkul Akbar Lukasgar. Bang tariit ng Syirik Akbar. Nung ba kayo sa tiyang man Allah Ta'ala, nung ba kayo si Allah, nung ba kayo sa tiyang man Allah Ta'ala, ang baniyan labo ng masyirik. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Sine magsyirik. Hinangan niya sa puto Allah Tabaraka wa Ta'ala magsyirik si agama ni. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. Sabihin na pamalugaran niya, pamatin na niya, bangay mo niya, bangay kapagtawag na kajahanam. Ang bani subay, importante manamal palihara tabi agama ti agama Islamin ang masyirik na jamaah muslimin. Banis manamal palihara tabi. Pagyabang agama banis manamal yan. Subay palihara tabi masyirik. Palihara tabi agama tabi ang banbid'ah. Pagya ilmuin. Al-ilmu din. Bisan tayo niya nga kaluho asal ilmu lo agama uin. Sumagawa nila kita niyaan mayam atawakan awet dah kita mayam panghuta bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makamban kita ngito agama tawag imante bang ingeted agama matuohin. Pagyan niya may sinduay magdalil. Niya may sinduay pinayin sa miya mo bid'ah inamin. Ang bani subay pinalihara agamatin ang bani kakainang syirik, ang bani bid'ah. Iyan pamalihara ti agama. Pagyan iyan maksud syara'in subay palihara ti agamain. Banggay na palihara ti agamain ko ay dinipinisyonan atawahin natin wa Imam Ash-Shatibi. Banggay palihara no banggay untun-untuno agamanon. Ganiya dapat gated sanyang located hatol gated benter pag dunya ng labi bang paghahirap nun magkarugian kay bangole apada katin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ubos gani kita pataha. Niyaan urungan teraw kam kisah rahel luangkan subay palihara ti agamatin. Daabisan kita sila aapinain. Dumay kita dumalat Islam na kita ambat naraw tapuk-tapukan tanaraw ka Islam tin. Iman jari. Asa mga sa Islam agamatan tagayeruyan tinay maallahin. Subay kita gay miyaan baya sinambian na tawagay man gay mabaya pinisto ko si agamatin ni jamaah muslimin. Urungan ti kam kisah rambuay. Mangkamin niya magtatulak luangan piuhap ng mila latian. Pagtek kalau silang miyaratian kalipasan pitaka ruanganin. Kalipasan pitaka. Alin ng buhayin Muhammad, alin ng buhayin si Ahmad. Napagkita unik yung remohat, kita alabala bang sini pamakuhanin, bang sini sa pamakan kita hinambani, panlakta istorihin at tawakisan kinauto. Binahunus ruanganin. Pagsakay binahunus agin kita, sanda pa yung buha si Ahmad, tungan nila kita ito pinain Diyo. Na pinain na, kinapinin kataw kante. Nayap niya, kita rin maghumbo-humbo. Nagbela pinin patapit kita dito. Pagpamde tapit simbahan hati. Napagpamde sa im pasik kay kakinakan. Nasong si pasik daw apay Muhammad apan si Ahmad Jo. Niya pa niya magbela lay panin simbahan niyaan. Sumagawa. Niyan ko ito pa ini gantian pa niya agama. Gantian ko pa niya agama kun niyan. Gantian ko pa niya alen kun. Alen kun pa niya ko to ganti kita alen. Alen kun pa niya alenanon ko. Lupag alen kun niya ko ito pa niya Michael pa niya rin kun. Ano pa Muhammad ako ito pa niya gantian ko agama kun. Asal alin kun din Muhammad.
Kaya kung panya mawaya, kasi kita tuloy melahat Christian, waya pa niya gandian kun alin kun. Asal Muhammad dan alin kun. Napa niya bang kita mawaya kau na jagulan, hindi ka magsusun kau dito yung pinakanto pa niya rin. Simbahan niya, pag-isimbahan pa si Kante. Napa niya na okay, pasik siya. Natao na kayo, balis malawa kinakan, pag maglamilami, ano niya, puwasere. Lamilami siya sa miya, ane pariin. Napili niya makipakan si ano, pa niya sinalin. Yung pariin, pa niya Muhammad. Okay pa niya. Muslim kayo. Muhammad, asal nakilala Muhammad, Muslim. Okay pa niya. Kapan niya sinalan nun? Pa niya, adin kun pa niya Michael. Pa niya si Ahmad. Anak pa niya Michael. Adin Michael kewe. Nawe. Nakuha pa niya Michael. Kapan niya katawhan no pa niya main-inin. Alaw pa niya pagpuasay, tibigay pa niya manjari kita wimangan. Sumakawa kayo na rin kasi pa niya numba-numba paharap si Santulay. Kaya Muhammad, yan ka, ginantiyan na kamanin. Lait wan estuhan mana mangarap-ngarap anuhin. Ngarap-ngarap niya kinakan may pariin pagge pasal Muslim. Pagge tinaan were, may inikram were minulia manama Muslim niyaan. Pagge kayo muasa pagge Muslim, pero may alaw pagpuasay rin. Sabang Michael na niya. Maglawak ng betenen ang balik kakalan nga, pe makakan ubos kakalan pe ginantian ni agamanin. Duk agama rumin agama Islam. Ang balik suway palihara tabi agama tin min ni agama Islam jamaah Muslim. Puas ang maniin. Sa ingge istralabayan pangamuntul ti agama tin bin. Sa ingge bantuk labayan min atau ini may labayan para tahatul atau para hap manamal agama tin bin. Nya labayan nya tasabut wa dan wa doktor takaipat ko bang sini doktor lay. Semoga importantihin yan pengajian ni. Amban pa niya wasail atau akan may labayan may kehatul may ketintul agamanun niya tu 4 perkala. May ketintul agamanun. Si kaisaanin may yan labayan may kehatul atau labayan mang sa inyo pamalihara ti agamatin pamalihara agama. Niya bali 4 perkala yan labayan pamalihara agamati. Unggul dan buah. Sebab bibang makaising. Umbudan buah yan labayan na kita pamalihara ti agama te. Yan niyaan subay at dawat umbudan buah ang bansubay pamalihara ti agama te pain dambuha alimyaan. Asa subay te miyaan palihara ate, iyan al-amalu bi. Al-amalu bi. Pendabuha Dr. miyaan. Iyan ang manlabayan pamalihara agama, iyan agama at Islamiyin al-amalu bi. Sabi binibigyan agamahin. Gaapain na pinaturun agama Islam ininin at waga pinaniya agama ininin. Ga pinaniya agama ininin malawe. Ineruk ini. Sumagawa pinaniya sinara agama Islamin supaya binibbegan dumay niya sinara supaya hinapasan atawa binalikan hadya bang dari agama. Dumain pa na pinaimang may agama Islam mayroon pun Islam tabalik kuro syahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah ikamus salat wa itauz zakat wa shaum Ramadan miyaan. Mangkita nila bang ina rukun imanin al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dumain pa na buat doktor miyaan agamahin ga tasara agamahin. Melainkan sinara supaya binibigyan, naman sinara supaya binalikan. Bisan pa tabalik no Quran katalubudus. Bisan pa yung mantog kuhapaon. Bisan pa yung pinagbalik-balik. Banggero bebbegan no gayon magguna may jamaah Muslim. Pinapito, pinaturon agamahin supaya binibigyan, dumay supaya binalikan hadya. Bang binalikan gayon magguna. Ang mandambuha alabayan, pamalihara te agama Islam supaya binibigyan. Supaya binibigyan. Nabanis maganda ka na agama. Banis pinapardo ay agama. Pinapardo ay agama, magsambahayang. Nabang niya manusia, di magsambahayang. Gata tunay niya ga. Niyaan tatunay we, ni gata palihara we ni agamanin. Nabungang agama, gay na paliharain ko, ni taripan dehru, iyan na Imam Musyatibilay. Banggay palihara, no gay yung tulun-tulo agamanon. Amban pagdunya no magkaat, pagdunya no labi mong paakhirat. Ang baniin, banis pinapardo ay agama. Sali yung pardo, kipayar parduain. Bang pinapardo ay agama, sabi pinalihara. Parduain, pinambahaya. Parduain, dinak kita miyaan muase. Kaya manjari, muase mo si ama, muase mo si anak, kaya manjari.
Pangandaan wa agama magsakatin. Pangandaan wa agama makacit mang kita makales. Ang baniyan, subay palihara ti jamaah muslimin. Umpod ang buwa pamalihara iyan ini ko. May kita palihara ti agamatin iyan al-amalu bi subay iyan pinagpegan. Panapandak ti. Karuenin amban pamalihara agama al-hukmu bi. Subay pangahukum agama na. Subay pangahukum. Bang niyan parinta rin Mindanao ni Muslim gay manjari manggay pangahukum agama hinataw sa Qur'an. Hey. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Balay telu panganggil Allah Taala manusia bang upama tagiis ni magpatinggi hukuman Islamin bugay mang bugay na pangahukum ni agasara agamahin si kaisa panganggil ihin pasik buwa amban agama karwenin aangan nyaya aadalim kadalunin aakapir. Subay pangahukum agamahin. May kita palihara ti agamahin si kaduwe na bayan ni. Aman wasilani pamalihara sin agama subay al-hukmu bihi subay pangahukum. Panapandak na yan siya. Katalunin amman may labayan ta palihara no agamanon atau pamalihara no agamanon at da'watu ilayh. Subay pamuhan no agamanon mo kay mag-agama si agama Islam. Subay kay wampir. Kung may kaamto, atau may kita dito, bang niya, ka, tapi ito may pong tinaite, subay pilin na pikam niyo, kawa-kawa, pos, miyan, jumaat niya lay pagpangatsi. Subay kinampen, parang may nakito, guru, niya pa yung sinduero, mangampenin may guru, at rumay may guru, mangampenin, bisan naman kita guru, kampen tepiwang niya magseminar, kampen tepiwang niya ng bahayan, ang baniyan, subay pangampen atau pangandao agamahin. Iyan ang pamalihara sa agamatin. Gay manjari, mag-agama-agamaan, andino at jageo. Pwede bang kayo mag-agama-agama dino gay kayo ngandaak sinang agama? Dugay kayo meges pang niya gay kinabayaan na agama? Niya lamwa waktu niyaan ngamut pa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pa inni ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum. Apa yang kusan ayat? Oh kampanye na may abariman na magparat saya. Basa kamali ko pagmanawe de ayat niyaan. Basa importante dyan ko geget baranti na sa subay mag-agama. Mananibi. Mananibi sa nagay mag-agama sa wekun. Bisa nagay tinggalan niya pamagay sa nagaman importante din ako rung manakanda ko. Pain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ano sala pwede pangama na yun. Pagkita kale ko Rasulullah magpain. Sila pain nagay nandak maginang mahap. Dugbanggay pain na meges maginang laat. Agen idang kum wa Allah Ta'ala siniksa inadap kimo manusia sa maginang mahapin manggay bang pasagaran niya ay maginang laat iyan ay maginang gay kinawayan agama bisan ka mag-agama ra kayo maginaay na way ka mag-agama ang bani pamalihara tay agama tin sibi at da'watu ilayhi pangampin kinampin aay manggay mag-agama at mag-agama bang upama niya asulang si agama ini usulang si agama ra kayo hinang paman ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika aqul iman pa panghuta bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sine makakita dangan amban ka maginang mungkar yang lahat. Sumay tundan meruktangan niya sa gangguton bitay naman niya ambani kita nang tay subay sara mga nangihin. Subay may parinta. Pag mate kiyo mo pa ma tasuntok kiyo bilo kayo may sinduhin. So magawa pang kita GSB pabilisan nihi. So niya tayo nebi. Yan na dalabi. Ang manigay ng esta medalla niya makamaksuran ni. Yan ko mamigis ito may ulama. Bigis siya mga kan ito gihap, ito mahapin, ito subay gihinanangin. Sa banggay petagay so bagay rumay do kayo nakura. Dumay do kayo ulama ka kayo masi. Pek ko sa man parkala pabikalbi subetet atay nulay. Duaan nyo siya bangpain maginangha. Bangpain niyaan hinang bang niya hinang nila at ambat siya pinataraw ng mga tabarakaw. Ang abigay ko sa man parkala. May pinain mga subay ulama, subay nakura may parinta. Magganggut inalaan aman anuli tangan panunan dumain ko to parinta. Dumain ko to ulama kay kanya dalil ko subay dako sa miyaan. Ang bani ka kay opek kus parkala pigi subay kay wa. Ini atay no pamigis no siya.
Subay ikaw duaan no siya bang pengahinang, duaan no siya pakuan no sa Allah Ta'ala bang pentinggalan de perkaramen, subay ikaw asta si perkarahinang nila. Ang balian si katelo pamalihara agama. Keempat dan last, al-jihadu fisabilillah, subay ikaw magjihad karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sumian pa niya ano na pamalihara no agama yung jihad ni. Yan niya bang perkara satruin na pagalagume si perkara muslim na po ang perkara palagumeyan de. Yan ay pinain. Miyaan man'ul mu'minina minal qiyami bi sya'airi dinihim wat tajiki alaihim. Dambuan man sumay na palihara no agamain laha ni at awakan magjihad ni magbono ni pamalihara agamain sumay na inipat magjihad bang palagume ni satruin bang pinagas na way kapirin mu'minin matayin kami kaya mo ni pakarajaan agamari ni manjari kami pinagtingip bisang pakarajaan agamano. Wat tajiki alaihim bang pinasigpitan ni mu'minin. Bang trabaho ni satruin yan ko par Allah Tabaraka wa Ta'ala pegas na ni tagaran ni kita mu'minin ang magpakarajaan agamate pinasigpitan ni ang baniin subay ni pamalihara ti agamatin panguntul ti agamatin al-jihad fisabilillah subay ni kita magjihad karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manis manamar sa si karuy ang manlabayan ni iyan ay idharul kuppar idharul hukmi wal kawanin al manapiyatu lil Islam wal ibadu an wal ibadu an ad-din wa iksa'uha lil haya. Si karuy ang man sumay ni pamalihara no yan jihad pamalihara no agamanon bang pinatampal ni satruin niyan hukuman kawaninin, hukuman syarain. O siya ni pamanapira si hukuman agama Islami. Yan supaya ganiya hukuman agama Islam. Inara niya tawakan ni nabiyan ni agama Islamin. Pinatara ni manusia ng agama Islam. Pinatara ni katuman manusia ng agama Islam. Ang bani subay na pamalihara niya jihad. Kadawi. Subay pinalihara. Si kaisa ni ang bani bahagian ini ko. Ang banay bahagian makasidud daruriyah subay pagit lima bahagi kasi biruin binahagi makasidud daruriyahin lima bahagi dambu ang bani tasabutten hibdud din subay palihara ti agama subay palihara ti agama na makasimen tasabutten niya lima para ampat perkara bangsa India labayan pamalihara ti agama ti jamaah muslimin pandapandak niya pag ibang pinatahap giya lubos si kaduwe ang banme iyan ni daruriyah makasidud daruriyah pagi hamsah kan alimeh kanin kuya pinay Imam Al-Ghazali kay lepas balikte limeh kanin si kaysa hibduddin subay parihara ti agamatin karwenin subay din na pinarihara si kitin ini hibdun nafs subay parihara ti ginawa barantin din ni jamaah muslim wey subay parihara ti ginawa barantin subay ron kita maglisin-lisin sukatan na binibigay miskin mo po sa ako nagdirit-dirit pag miskin na ruba po mat na ruo sa mga magyo ko lagay taguna yung mandari atau sa nga kumalan may kukumainan na ko pag taruga niya ano na nedo siya yung mandari sumiro palihara no ginawaran no sumay palihara no ginawaran no yan important din sumay palihara yan yung ginawaran din ng jamaah muslimin ang man may maksud syarain atau kan si kaduwe aman may bagian iyan makasidud daruriyah subay hibzun nafs subay palihara ti ginawa barantin gay manjari papatay ti ginawa barantin bisan dumay mapatay kita yung manusia bisan kita upama may magsabi ng kita bang may problema sumata may upama may kagewan kiyo kinasahan upamate may kagewan kiyo may kinasahan may kalasahan ng manamal buinanda atau inila bang dalilindahin mungkin patugpa man merata sa pero pagkamatay gi manjariin wala taqtulun nafsal lati haram Allah illa bil haq ini tapasati permanian gi manjari pinapati ginawa barantin ni jamaah muslim subay palihara ti subay ipati ginawa barantin gi manjari miyaan papiuti hap kalungan gi manjari papiuti hap kamisanaan barantin mga sa katawan ti kamisanaan gi manjari papiuti subay tet palihara ti ginawa barantin. Tapi man na ginawa barantin sa pinaliharatin. Kaya saway ti giro mga manjari papatay ti ginawa barantin saway ti. Pero manjari pagi nyawa ruisab si yele subay pinalihara. Pagi kasinduhan manusia awen niya. Sa nirumin kasabennaran
Pag lesano mong hadyaw niya, parkala ang banlat niyan. Pag yung barangay no, marami ito siya amin si pagkaragaran kang madaw mo. Lesano nga niya ang pahugtang. Ang banlo kasabing nalaning gata palihara ginahumaranin. Doon maksud pinalihara ginahumaranin, yung iskite ni hadya. Wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Daagi bano humigin hawaran minatawra kang mapatay ginawaran sa way bimanggero kasabinalan maring kan mang kasabinalan. Ang kasabinalan nangyari sa pangdumain atad ni makasadya niya para kala mo dumain niya parkalain. At awisan pa iya magparkalain. Itwin makasadya kay sa kan siya mata makasadya kay tari masihat yan terus nito pasuntok sa dito. Atawakan sa may election do pag namuay nilai namuay mito. Gani ano Prestan magbono nilang pagbotohan, magsuntok. Ang tagno pagpalihara ng ginahawabaran ng Jamaah Muslimin. Pinaniya siyasahin. Nga niya saan ni magpaniya-siyasa. Kita may Jaman Rasulullah rin niya rohab siyasa. So naman siyasahin, may magboto, agbono kita. Dumain siyasahin, sukatan na politics. Napagay politics, betuan dati, may politics bang ini. Kakatahan ni bang ini, bahasa politics si bahasa Arab, siyasa. Siyasahin sumay ipat no bang mana ni bakit daw no mana anuhin asal inipat din mana siyasahin magsiyakan. Pinalihara. Niya siyasa dahil pa siyasa Islamiya naman niya siyasa may politics ko ituin. So magawa bang kita magpolitics sumay si politik Islam. Bang asal kyo tarang compound ni kyo tarang. Sumagasin mo ay isang tehatusan ibuan magprotest pe. Anta bro kaswano kasanyanganin ng paglahat. Atawa binano pe. Upama kau tapuanin pegania mayok atau kau wes meurin. Sa ingila pen buno ko mati meurin mata ko magkamiyo. Ang tagluta kaswa ano pag hipdon nafs pamalera no ginahawarani ni Jamaah Muslimin. Ganiya, bisan kaganak matatay pege si amma bituang man si ano, ubos pege ako bituko. Allah wen lu magsawit. Lagi bang metarag sa pagbotohan sa pag-eleksionan. Niya ro. Katawakan lagi lupa di memang magbotohin ni tawa barangay pagkasi barangay na mo barangay. Napagi mag-agen-agen. Mag-agen-agen. Nuway bagay pinatinto ti manamal. Kini mag-election kita sumagawa so bebe. Yan election tumanguha si kinawayaan ng Allah tabaraka wa taala to politics kinawayaan ng Allah taala. Na kita magpapatay kakalan kita bagay mga nganda ka mga Islamin iyan magpapatay kita magbono binono. Manglumindo ka sa binaran. Intak yung makaswa ka sa binaran pasal may election no. Kaya petahati ng mga asakaw kay mga naagin. Nga niya luu. Hek kanibangkag lahat. Niya lang si lahat. Antag sumisi pinday ko bang si lahat. Di sabay, bang sumisi. Niya bakas maghapin. Us baru. Napasabarangay ro ka niya luu magbono sampay magkamati. Sa labas na maghap dugang baniin gay mabaya agama Islamin bang bono ti ginahawabarantin ataw pabinsanaan ti ginahawabarantin ataw ginahawabaran sa wetten ang bani subay palihara ti initin. Subay palihara ti Jamaah Muslimin iyan hifdun an-nafs, subay palihara ti iyan ginahawabarantin. Si katalo, ang banme ginisan, iyan subay pinalihara, maklamo rin si makasid o daruriya, iyan pinain, hifzul an-nasal, subay palihara ti tubuanin. Pero may tubuanin, may pangkatan. May tubuan ba, upama may kami, anak ko subay palihara kami. May kami, anak ko subay kami palihara kami. Wey! Pagkibang niya palihara, paniya, yan gay hapwa nin. Sa magawa niya, ito labi naman may pamalihara tubuan. Sa nadya kami akahan ko. Okay. Asasaya magpaisip na kita wi. Banis man na pamalihara tubuan, nung sa inyo pamalihara, may tubuan tin. May pamilya tin. Umulang buwa pamalihara, no, yan ay tubuan, no, atau pamilya, no. Subay, miyaan at targibo pid zawaj, atau pinikah. Subay anak nun, atawa tubuan nun, asal targiban nun, dinak mag-anda, dinak mag-illa. Wey! Pagkabangay, targiban nun, banggay, dilaw nun, anak nun, lalain, anak nun, anday, banggay, mag-anda, togay, mag-illa. Bumakay ng masyat yan na Jamaah Muslimin kalagi, kadahan kami in person, matatuloy kami yan, banggay, tilaw, ibang baya, maganda, ni anak, bin musukat na maganda, atawa, anak, bin sukat na mag-illa, banggay, tilaw. Kasi doon niya, matatuloy ka niya. Ang daw tamus nis ko si Toto. Ang daw tamus nis ko si Dayang. Gani anong tinila ko pangandakan Islamin. Bang na sangpet atawa.
umabot ni umunin. Asa sarang-sarang mag-ela ni subay tinilaw matatto bang mabaya ni mag-ela anak ni mabaya ni mag-anda. Pagi bang jay tatilaw ni anak ni bang mabaya mag-ela atau mamaya maganda, pumakay ng masyat. 7 niya on percentage do sa taydo bikin do sa makastranggali. So magawa bangga bakas ni tatilaw bangga maway maganda atau ga bakas mag-jebi mawaya mag-ela singini. Dikit kyo way mag-ela piwin. Atau kau tutok dia kyo mawaya maganda. Na sa inyo kay mo ginang masyat na kanakit pagigay dinilayo. At awa sa inyo may makanakin bisan no gay kawayaan may matatoy kaming tabihan ni Hadja. Mihan ni gabi daus bang tawag magparkala gay no gay may hinapayuan manggirong ngurong men pungibo. Wey, napagyaman ka sa wawanin. Wey, katilaw anak mo sa libay palami pa si ano. Bangay niya ay kawayaan bi. Wey, katilaw anak mo maya magila taw maya maganda mo niya sangpit atau sukat subay pamandahan bi anak bin. Ang bani pamalihara agamahin subay din paganda. Subay din pagela. Pamalihara ano pamalihara tubuan. Subay pinalihara limit ka subay pinalihara. Tubuan. Si kaisa agama karwen yang ginahabaran katalunan subay pinaliharain nasar. Yan tubuan. Si kadua manlabayan pamalihara ti tubuan. Subay at at-targibu pi taksir an-nasal. Subay targibante amat magpahikaanak. Bagang mabaya, inunungan tambal kurang anak bi. Ngay mabaya agama Islamin, kaman Islamin subay kanak bi. Ni arambuwa rela, tilaw pa si Rasulullah, panya Rasulullah. Nga kasi Rasulullah, panya Rasulullah kaso ako panya dende. Dende panya lingkatan. Dende panya asal taga may ranggo. Hap dende. Sumagawa problema sa inyo, kursa. Gaya nga. Pwede sumay kaya maganda siya. Pwede maganda siya. Sampai misara pa niya. Tazawwazul walud al-wadud. Mag-anda kang bati anak, kinupati lasahin. Di na kita mag-anda sa iyan pang manganda kan Islamin. Di na kita pang magandahin yan, may patilasa. Tazawwazul walud al-walud. Di na kang mag-anda, kita bibilalahin. Sino sa may pagandahin? Yan rin di malasa. Tao malasa sa ilani. Tao malihara pa rin na manggikaw loo. Saan niya, may rende manggini kaw loo kristano. Pag ibanggero kami april, labab denden danon. Napait niya sinduin na, yan komentari, kung kailangan niyan. Okay, siya ako. Na iya manggani agama ni. Hanggang subay patilasahin. Taga-agama, huwag kang meni. Atawang kita bimeni. Subay taga-agamahin. Na subay pati anak! Damo alamen tidak tinagaw rasul daki pa niya maganda siya bang ngara bisan pisabap dendi bisan pisabap dendi atau lingkat dendi subay pa ini mga naklo subay pati anakin yan pangandakan Islamin na jamaah muslimin na usi katelu amban me yan yung pamalihara ti labihan pamalihara ti nasal tubuan at tahdiru minar ragbati aniz zawaj subay pahali ti yan yung may pamilyatin tubuan tin yan yung bun si mag-anda atau bun si mag-ela pinain ako bun si kumag-anda gini kumag-anda panisinayin gini kumag-ela ako may anak pinay mag-anda ako may mag-ela ako may mag-anda ako may mag-ela wey niya rambuwa niya talungan nila pilih si may anda Rasulullahin nilew ini tilew rin panya ini berkalan Rasulullahin na inakanyo rin sa miyan panya Rasulullahin mag-ibadat basag mag-ibadat manama sampai tariwaya doa isa kepak betis na yan sa pag-ibadatan niya sa mudek ka. Panya-isawa niya, bigyan panya Rasulullah. Andang nagyojinan diyan Allah Ta'ala. Inna patahna laka pathan mubina liyagpira laka Allah mataqaddama min dhanbika wa mata'akhkhar asa inampun niya. Do si Rasulullah hindi halulok ng muli. Wala kayo sa pag-ibadat nun. Ini sabong Rasulullah. Apala ako na abdan ni Shakura. Wala kayo kikipaniya. Ipon dambuwa magsarang suko sa Allah Ta'ala. Pag ampun na nadusi ko halulok ng muli. Napagkitahati ni Wame adalungan niyaan iyan inahin niyan hinang Rasulullahin nabangsay pa niya Rasulullahin nasa hindi kita pa ini iman kita Rasulullahin ampun doon siya nalulok ng muli kita ito gapa niya tabilang ampun doon siya nalulok ng muli ang malimis sarambuha idalungan niya ako niya pinahin ng bayang kaya mulay na ko pa ini salama-lama sambahayan ko sa akin kanak pa niya pagtuli kaya ko pa niya magtuli pa niya buha inabisara ako niya pinahin muwas ko pa niya dambudan dampulan pa niya straight, gini ko pa niya magbuka. Gini ko pa niya muka-muka. Panambuhain sa ako daw pa niya atazilun niya sa
Ate Zuminan Nisa pa niya. Yan ko pa niya, patalan ko man mikren yan pa niya. Yan ko pa niya maganda. Takala na Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka binaibin. Nagpain kampanya sa men, piniawa Rasulullah, pain kami. Ako pa ini benalin, ako pa ini nang bahayang ko pa ini sa magawa tulir ko. Nang bahaya ko kaya mulay sa magawa tulir ko. Duk muasa ko pa ini sa magawa muka ko. Duk mag-anda ko pa ini. Pamanaragi ba ang sunnati para sa minni. Sila pun si sunnat ko. Dahil mabaya, maginang sunnat ko magandahin. Para sa minni, rumay pinampanah ko. Magmamaya, rin kita, nakang manya pari. Nakang maglaunan na kalalanin, nakang maglaunan na kalindianin. Makilala kang mag-anda kami, ang panganda kami sa amin, supaya tapalihara tinasalin ini, tubuanin. Si Katelo, amban me, piyan si kampat aman pinsuy pinalihara. Yan nilamod si Inebe, Maqasidud Daruriyah, pagay Maqasidud Daruriyah yung binahagi prime, pain Imam Al-Ghazali, si Kaysa nin pain ni balikan ko Hibzuddin, atawa antah pada alayhim dinahum, subay malihara agamare, wa antah pada niyaan nafsahum, subay awe malihara ginawa barangge, duk inamin sa tabasatin, duk nasale, ini tubuan. Keempat nih subay pinalihara, subay pinalihara we te sa manusia in kita mukminin mula-mulanin subay palihara te al-aqlu hifdzul aqli subay palihara te diakalin we subay pinalihara akalin ng jamaah muslimin pagi akalin importante manamal subay pinalihara banggani akal no mangupama asal-asal naga akal ke bupike may magkakan siyabu magkakan may kokin magkakan may inagini sus mo niya di maganinganin. Medyo sabot sampai may kinamata, kakano sampai may buru. Iyan gawa rin mga upama. Iyan na iya katagyan ng manisip pinalihara. Kali pili importante. O si Parman Allah Ta'ala tawasan yan sini suratul An-Nam pa ini. Pan Allah Ta'ala Kul ta'alaw atlu maharrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a. Bisaraw ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pitu bay kaam ome manusia ome mu'min. Basta po si kaam bang ina hinaram Allah Ta'ala si kaamin. Hinaram si kami tanda-tanda Allah tusyriku bihi syai'a. Baka magsakuta pasatin ini pamalihara di agama ini, pamalihara agama. Wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dapat ni bono me kanakan din tinalo ko miskin. Niya may manusia bisa tumagal maganda, pagibetting ni nanin ilabo ina mani tanda piningala pamagino ti ino may. Nahnu narzuqukum kami ro pa Allah mga rejikian kami yan. Sampai saya kami makarejikian sih kalau mau may anak may jamaah muslimin. Ini menjadi papatete. Yan gapangan ang Islam. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Nah yan labot jelas yan. Yan subay hibzun nasar. Subay paliharati ginawa yan tapi kabisa terumian. Yan panubuin. Dugdagang pa yan patapit si may inang lemmi, inang fawahish nan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dagang patapit si zina at wala kang nahinang labihan mindari patag kam si zina yan. Tabang pa may kanya magtapit-tapit duklela o si lahat ang kanipagatan si ito si Saudi nagagay niya patag zinahin masi. Napagyawa ay zinahin ang kita din kay patapit pag isara at laat sa limilin minihan labihan. Namanggay pa andahan bi anak manggay pa ilahan bi guanin magjizina. Magsina-sina anak yung katawakan may panubuin magupama gay tilewan di bang bayan makanda bang bayan magyala ambani pamalihara iyan sambat ito tidak dalili ubus wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sunuyatin dapat patayon bi dabono bi ginawabaran bi atawara kamono ginawabaran sa wabi malingkan mangka sa benaran dalikum masakum bi demikian iyan pa ini wasiat si kami la'allakum ta'qilun. Murah-murahan kalau-kalau pa niya akal niya tao kan tatalipi. Mano, lala kung takilun, pinarambuli pa niya. We pinarambuli akalin. Kaya, bisan pe, sabkewian mangganya niya akal no. Bisan pe keo, mag-agama ganyan, kapag agama mangganya akal no. Hanggang sabi paliharati akal din. Bisan pe kewian, sa inggan hap no, manggalo sikaw akalin. Niya, kita nila, tawa, si tumahubong Bisaya rin si Jerry rin sampai may buru tuwa na sa kita ko sampai may kinamata si tiyang gikinakan intaklo pasalin ya bang kasasani ka
Pasar ko yan, ano si magawa, pag ibakas mag-usami, kita ko, gay, tagagayo, gay tagunayuin, may siya buyuin, ang bari magkatakalin. Na may sampay kan na mata, sampay buro, sampay pinatay, kinakan. Ang tagluo, subay palihara ti apkalin. Si ampat nin amban may, miyan, subay pinalihara, ini ko, yan hipjul akli, subay pinalihara akkalin. Pandapandak, lagi ka na ni time, ka riminin last amban may, yan makasidod daruriya, miyaan hipzul mal, subay palihara tabi altain ni jamaah muslimin. Bang niya alta tabi subay palihara tabi. Gay manjari altain gay pinalihara. Sehingga bentuk pemelihara altain. Si kaisa din subay palihara tabi man timang iman ito ti. Kaya kita manjari ngito gabidda. Bang dumedyo kaya manyarta haram. Bang dumedyo kaya manriba. Bang dumedyo kaya pantangkewan. Bang dumedyo kaya manhordapan. Bang dumedyo kaya manini. Bang dumedyo kaya nyaya. Ngadote artapin. Bang dumedyo kaya alata bahadjana. Bisandukan ta si bahadjana. Pa ikaw na kurain balosan ng kemon. Gay manjari. May jamaah muslimin. Hak bahadjana. Papiyun si bahadjana right doon. Ang baniin bisan kayo magkarayahan ng upama. Artanin nga paliharan yung bang imban at doon. Bang ang banhalal kaya naman haram? Gay manjari. Subayro pa yaman no bang imban at doon. Si okay yung manhalal at doon pa yaman yung bangtungan gastuno. Bang bakas kayo nung itlay atau bakas kayo masahiro atau inilaru. Subayro pa yaman no bang imban gastuno. Wey! Paimpanghuti ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jamaah muslimin, lan tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba. Gated to mekang dambuay betis manutian atau gay umusa. Gay to mekang dambuay punin tawad sa law akhirat bisan damtekang banggay tatilaw siya tasambat perkarain. Dambuang baniin an malihi min ayna tasabahu wa biman paka. Artano bang iman dano. Bangidap nurut yang halal. Bangidap nurut yang kinabayan Allah. Oh, kinatadaw ko Allah, bakas nadaw ko man pagi, bakas ko mag-usaha. Bakas magbusan sa ngot ko. Bakas ko magsungit lahing. Bakas ko magsaha. Bakas ko magpasayro inanilugan ta makahaploy na yung mahalalo. Sumagawab! Wabi maanpak ka bangtungan na pakano bangtungan gastuno. Bangtungan gastuno. Bang gastuno na siya kikinabayan Allah. Atawa bang pagsiyamuno kita niya. Atawa bang pagtendeno kaya magpatalo-talo. Ito intang-intang niya. Gay manjari subay pa tinilaw gay pinausa gay pinatay kang bisang tante kang ipunin tawad sa law akhirat sa law kiyama bang gay tatilaw si iyan ang patperkara iyan dambua ang baniin min an malihi min aynak tasabahu wa bimang paka arta ng bang imban gastuno rupang abang imban iyan usaha na rupang imba bangtungan gastuno bangkyaw nga gasto arta no pa yaman bangtungan bangkyaw ngurangan anak no bang anak no nakalilimoto ay ne nalihanon. Sumagawa palimanon. Inteligenan na anak magduman yung kipag ginazinahan niya. Pagduman yung kipag pamparan niya, pagtangkiwan niya, ito pag barkadahan niya kita sabon. Bango pa maanak nung makas makabali sinapang. Bango pa maanak nung makabali sinapang. Payaman nung magduman yung kipamisoko ni manusia. Bangduman yung kipang taga-45, bang taga-amarait ninja. Mohon masayan mo singganya kaparabay, muna parabay pinagdalag-dalagan sa paglingat-lingat mata. Patawakan bang niya kabayaan niya suwet at isiye. Payamanon, subay palihara no alta nun. Bang urungan no anak nun alata payamanon magini pangusaran ni ingin. Bang makabali motor payamanon bang duman nyo ke masyat pangangunahan ni motor ni. Bang upama anak nun makabali si miyahan sinapang kato sa puti bang duman nyo ke pamistoko ni manusia. Pamakitaraw ni Hadjana. Pamakitaraw na sa gamit niya, mga lumayan yung kisayin. Wey! Pagkabanggay palihara, no arta, no bangimba na doon, no lupang tuwan gasto, no S7 okyo jamaah muslimin, tinilaw gay kaya pinyatekang bisan dan tekang tao sila kiyama, manglita tilaw si kapar karamihan. Na iyan ang banme makasido syariah, ang banme maksud syarain, pikway kanin, makasido syariah, binahagi maksud syarain, syariahin atau syarain, telu bahagi, si kaisa din makasido daruriyah, katelunin makasido hajiyah, karwenin katelunin makasido tahsiniyah. Obus baru rambuat ay doten, yan pa yung makasido daruriyah. Makasido daruriyahin, subay pinalihara, obus pinyatuo, bahagian niya limi balikan guruk tayo si kaisa din hibjud din, subay pinalihara agamahin, si karwenin hibjud nafsi, katelunin hibjud nasal, keempat din hibjud akli, subay pinalihara altain,
niyan akalin kalimenen hibzul mal supaya pinalihara hartain na 2 peso ba katawa manamal ang baniin niyan magtaman na kita bisukul hajaniya tayo daw isang atahat pang niala ita bisara gitan tutumawa si pakalebi atawa maglabi na kaamsa mutukan ni atawa bang niala isa pandak-pandak kaamsa maluhani atawa bang niala niyan tumaha manamal kaamsa mutukan ni kita hati ko ang intag matumahain atawa bang intag lumabihin bang dalil may magpanik kayo miyaan atawa magpanik may santol miyaan atau may buahan niyan niya kubahani patuntut-tuntut ko bagay may dikidiki panginin lendo ko kulabo na ambanin inang kun jog ko aja sa entod jog ko si pon panginin kuyog ko aja sa buhanin ka malatakan lu sa magawa payaman mi bang intag matahakin bang intag lu takakanin dahil doon mi kemon pagi bang do magbakwaan kami nga takakan kemon nakita hati ko bang intag lagi takakain si bakasta labo kon sinimiaan sumagawa ka amlabi ang kani kaamlabi mga tauhin may matatoy kamihin at doon mi hadjabang intaglay matahakin dahil doon mi malisimli atawa mamatali paggegeyin magbuna puas billahi ko kamapan si kaam iyan aman mita bisarali kau niya kamali lukbang pain ko ampun Allah ta'ala puas billahi may ni ko silapal iyan pagkilalahan di dunya labi mga akhirat wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.